jalan saja bil masyarif marhaban ahlan wa sahlan bidaya marhaban من سنة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك رسول الله صلوات الله عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك بدر بأهلا مزاني فهجر يوم مداريا الله زكادي جمال ورسول الله فقبل سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا بشرى بزادين مستمر ليس ينبر الله يزول kenapa jangan sabarmu apa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawat
فدينا لنا بجي منك شفاء عند رب العالمين يا رسول الله وإجينا لسيارك فدينا لنا تجي منك العالمين يا رسول الله أهلا فيك النبي فنزاد بك يا إلهي بالوداع كلما جزاك يا رسول الله إجينا بدينا الله نرتجي منك شفاعة رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وبما نجا سبيلي كيف نوزن ونرجى نستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا بلغنا بجاهي في جواري خير مدى أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة الله تشهد يا مولاي أسرار رسل محمد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله وسلام مستمر يا مولاي كل حين يتجدد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله
Saif, Pak. Tes 1. Tolong nama-nama bayinya. Nombor 1 Nombor 1 siapa? Ya, nanti. Muhammad Ubaidillah. Mana Muhammad Ubaidillah? Yang mana nama Muhammad bin Ubaidillah bin Ali bin Syukri bin Ali Al-Mali? Yang kedua Aziza binti Muhammad Al-Haddad. Aziza Umairah binti Muhammad Al-Haddad. Khadijah binti Haris Barakbah. Khadijah binti Haris Barakbah. Muhammad Ja'far At-Tayyar bin Muhammad Bagir. Muhammad Alawi. Ada. Kemudian Ahmad Alawi bin Ahmad Bagir Al-Habsyi. Wujud. Terakhir 7 Saif Ali bin Abdullah Segaf. Saif Ali, naam. Kemudian Aisyah Humairah binti Mahdi Barakbah. 9 Muhammad Ja'far At-Tayyar bin Bagir Habsyi. Marten Yang ke-10 siapa yang belum? Semuanya, semua ada. Fatimah Suhaila. Di hadapan kita ada 10 anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya dengan nama yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, semua 10 anak yang diberikan nama semuanya dengan nama yang bagus. Pertama Sayyid Muhammad Ubaidillah bin Syukri bin Ali Al-Madhi. Dan yang kedua Aziza binti Muhammad Al-Haddad. Dan yang ketiga Syarifah Khadijah binti Haris Barakbah. Kemudian yang keempat Sayyid Muhammad Ja'far At-Tayyar bin Muhammad Al-Bagir Al-Habsyi. Dan yang kelima Sayyid Muhammad Alawi bin Ahmad Reza Segaf. Dan yang keenam Ahmad Alawi bin Ahmad Bagir Al-Habsyi. Dan yang ketujuh Saif Ali bin Abdullah As-Segaf. Dan yang ke-8 Syarifah Aisyah Humairah binti Mahdi Barakbah. Dan yang ke-10 Fatimah Sahilah binti Hasan bin Al-Madhi. Dan yang ke-10 Muhammad Ja'far At-Tayyar bin Muhammad Bagir Al-Habsyi. Semoga anak-anak tersebut akan menjadi anak yang saleh, salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم إنا نسألك حق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وأمها أخيها. نسألك يا الله أن تبارك فينا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا وإياهم ارزقنا برهم. اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا وإياهم ارزقنا برهم. اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا وإياهم ارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لا الخلق السالم واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقياء من البرية ومن نشيط به تعثرت الدروب والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه وقد انبسط القلب في تدفين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التكليم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. فالأبي الأكبر المحبوب لك الخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب مظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصوص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل عذرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا.
وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره ووالاه وظاهر، وعم ببركته وشريف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وسرك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. سر الفاتحة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد. ربنا تقبل منا العلم وأجعلنا من الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والتحليل والتسبيح وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رحم اجتمعنا ها هنا بسببهم. السيد الحبيب سالم بن شيخ المجاهد، ثم إلى الشريفة علوية بنت أحمد الكاب، ثم إلى روح الحسن بن أحمد بهرون، ثم إلى روح المرحوم عبد الله بن حسين بن شهاب، ثم إلى روح المرحوم محمد بن عبد الرحمن بن شهاب، ثم إلى روح المرحوم فهمي بن عبد الله بن شهاب، ثم إلى روح المرحوم عدروس بن عبد الله بن شهاب، ثم إلى روح المرحوم طه بن محمد الحداد، ثم إلى روح المرحوم عبد الله بن عنور بن شهاب، ثم إلى روح المرحوم زين بن أنور بن شهاب، ثم إلى روح المرحوم ذو القادر بن سالم الحداد، ثم إلى روح المرحوم مضر بن حسين بن شهاب، ثم إلى روح المرحوم حسن بن عبد الله الحداد، ثم إلى المرحوم محمد بن عبد الله الحداد، ثم إلى روح المرحوم حسن بن عبد الرحمن بعبود، ثم إلى المرحوم محمد بن عبد الرحمن بعبود، ثم إلى الشريفة المرحومة الشريفة شيخة بنت أحمد المجاهد، ثم إلى المرحومة نعمة بنت أحمد المجاهد، ثم إلى المرحومة بهية بنت أحمد المجاهد، ثم إلى المرحومة مستورة بنت إبراهيم المجاهد، ثم إلى المرحومة نور بنت إبراهيم المجاهد، ثم إلى المرحومة عائشة بنت إبراهيم المجاهد وأخواتها خديجة وزبيدة، ثم إلى المرحوم زينب بنت عبد الرحمن المجاهد، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ثم إلى روح خصوصا إلى الحبيب العربي الله داعي إلى الله الحبيب السيد علي بن سالم المجاهد، أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنهم الجنة برحمته، وإلى أرواح جميع مشايخه وأساتذته وأصحابه وتلامذته ومحبيه، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة وآية الكرسي وثلاثة من دون الله والمبتلى مجتمعنا هنا بسببهم خصوصا حبيب العارف الله علم الله مع الداعي إلى الله الأب علي بن سلم المدحي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمر الله بما يشاء وسع كل شيء في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد وأنت ترضى. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترى من عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ورسوله تقبل ثم قرأناهم من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحناهم من سبحان الله بحمده وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدمها ونهدي ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وذريته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم ابن عيسى وابن عبد الله واسمه برم وإلى رسالة العظام سيدنا البقي المقدم الحي محمد بن علي بعد واسمه برهم والمقدم الثاني عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى أرواح جميع الأبي الذين ما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين هذه الحارة وهذه الجزيرة وهذه البلاد من الأبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين من مشايخنا وأحسادنا وأحسادتنا وحبابنا وذوي الحقوقنا أجمعين ثم إلى أرواح لمن اجتمعنا هنا بسببهم ولم أذكر أسماءهم لا ننطق منهم أن تعلم بهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى أرواح لمن اجتمعنا هنا بسببه خصوصا المرحوم برحمة القيوم الحبيب الداعي إلى الله عالم العلامة الولي من أولياء الله الحبيب صالح الحبيب علي بن سالم المجاهد أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار وعتقا له من النار وسلطا له من النار وإجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا واياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك عليم وجمعنا ومن الرحمن وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bidhikri awliyaihi wa sulahaihi tatanazzalur rahmat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa afdalul bariyat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumul zakhirat.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, yang mana dengan nikmat-nikmat ini tatimus salihat. Salat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pemimpin daripada kaum salihin, sosok pemimpin daripada wali-walinya Allah, sosok pemimpin daripada nabi dan utusannya Allah. Kami selaku pembawa acara mewakili daripada keluarga besar dan panitia hall mengucapkan ahlan wa sahlan atas kehadiran antum semuanya di dalam acara peringatan haul Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid, wabil khusus para habaib dan asatiz serta guru-guru kita yang hadir di hadapan kita. Abuya Al-Habib Walid Sayyidul Walid Abuya Muhammad Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, wa Abuya Muhammad Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wa Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsi, wa Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsi. Wasaltum fajtama'tum wattasaltum wa kana al-waslu fa'idatul wusuli, nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuduli. Ala ya marhaban bikum ahlan wa sahlan ya nasla taha wal batuli, sa'altullah yukrimukum jami'an wa kullu ghafirin bi kulli suli. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami selaku pembawa acara ingin mengabarkan susunan-susunan acara pada hari ini, yang mana alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati, daripada tahlil, pembacaan maulid serta tasmiyatul walad. Selanjutnya yaitu acara pembacaan managib yang akan disampaikan oleh cucu beliau Sayyid Husin bin Fikri bin Syahab. Sebelum itu kami meminta daripada para hadirin khususnya untuk tidak merekam dan mengupload acara pada hari ini langsung ke media sosial demi keamanan dan kelancaran acara pada hari ini. Langsung saja kita mintakan kepada Sayyid Husin bin Fikri bin Syahab alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi abraza min tajalliyatil jamal wa fada min fuyudatin nuni wal ifdal ala man istanahu fihi minar rijali ma adraka bihi ghayatal amal wa tasarbal bihi fi inatil jamali wal kamal wa salahu bana yadulu alaihim bi hadrati kadamu ala basatil insi ka'sil wisal fazahara ala aydihim min haqaiqil ulumi wan nataijil amal ma harat fihi al-uquli falam tafsi anhu bima qul wa ajastu anhu ibaratil sinni wal aklam falam tashtamilu alayhi al-nuqulu fakana tasdiqu bihi wilayatu sugrah wa mahabbatahu ahli sa'adati fid dunya wal akhirah wa kana wujuduhum amanun lil ummah wa nuruhum jala'ul lizulumah wa zikruhum sababun linuzulir rahmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdirinya Al-Bagir di sini ingin menyampaikan manaqib singkat dari sahibul haul Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang baik dan bersama orang-orang yang baik, juga dengan tujuan untuk mengenang riwayat hidup orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, yaitu Al-Allamah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 31 Desember 1930 Masehi, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1349 Hijriah. Sejak kecil beliau diasuh oleh ayahnya yang mulia Al-Habib Salim bin Syekh bin Aqil Al-Madihid. Ibu beliau adalah Syarifah Aluyah binti Ahmad Al-Kaf. Nasab beliau yang mulia, nasab beliau yaitu Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh bin Aqil bin Abdullah bin Aqil bin Alwi bin Abdullah bin Salim bin Husain bin Alwi bin Aqil bin Abdullah bin Aqil Al-Madihid bin Syekh bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Madihid bin
bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib bin Mirbad bin Ali Halik Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Ahmad bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib ibn Fatimah Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan beliau dalam menuntut ilmu, di samping banyak mendapatkan bekal pelajaran ilmu, akhlak dan adab dari kedua orang tuanya, Al-Habib Ali bin Salim pun banyak mendapatkan ilmu dan ilbas dari guru-gurunya. Selagi muda beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf dan juga Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau yang mulia tak pernah membuang kesempatan untuk mengambil manfaat dari orang-orang besar lainnya. Al-Habib Ali juga pernah belajar kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syihab dan Al-Lama Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Adapun orang-orang yang dekat dengan beliau yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi Ustaz Maci, Al-Habib Abdullah bin Usman Al-Madihij, Al-Habib Husain Ba'bud. Juga masih banyak lagi nama-nama yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Keteladanan beliau, Al-Habib Ali bin Salim merupakan sosok yang perlu diteladani. Beliau berjalan mengikuti salafnya terdahulu. Beliau terkenal sangat tawaduk dan rendah hati. Beliau menyayangi anak-anak kecil dan selalu memberi motivasi kepada pemuda untuk sedapatnya menjalankan dakwah Islami secara estafet dan lebih baik lagi. Saat usia tua pun selalu menghadiri majlis taklim walau sangat jauh tempat tinggalnya. Akhlak dan keistimewaan beliau, Al-Habib Ali memiliki hal yang tinggi dan agung, namun semua itu dapat ia tutupi dengan sikap tawaduk. Pernah suatu hari Al-Habib Ali berziarah ke makam Al-Habib Al-Kutub Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Namun sebelum itu beliau terlebih dahulu ziarah kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang merupakan guru beliau. Padahal semasa hidupnya Al-Habib Alwi pernah berpesan agar bila ia wafat, hendaknya kalau ingin ziarah harus mendahulukan pada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Karena terlupa saat itu Al-Habib Ali mendahulukan pada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Habib Ali bin Salim mengatakan pada saat itu secara yaqazah ia diingatkan oleh Habib Alwi bin Ahmad Bahsin karena ia telah lupa mendahulukan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Karena sikap tawaduknya, Al-Habib Ali dapat menutupi kewaliannya, sehingga kedatangan Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri kediaman beliau, banyaknya tamu yang hadir pada saat itu hingga tak muat untuk menampung semua tamu ke dalam rumah beliau yang mulia. Pada sambutannya Al-Habib Salim menyatakan bahawa beruntunglah orang yang dapat berjumpa dengan Al-Habib Ali bin Salim Madihij, karena sesungguhnya ia adalah seorang wali Allah di kota Palembang ini yang tidak ada keraguan atas kewaliannya. Semasa hidupnya Al-Habib Ali bin Salim memiliki satu sir tanda bentuk nur atau cahaya. Hal itu sungguh menjadi pertanyaan bagi kita yang tak terjawab. Banyak para habaib diharapkan dapat memberi jawaban pada beliau, hingga datang sakit pada Al-Habib Ali bin Salim yang menyebabkan beliau tidak keluar lagi dari rumahnya. Tak lama setelah kunjungan Habib Salim bin Abdullah Syatiri, seorang murid beliau menyampaikan kabar gembira bahawa ia ru'ya bermimpi bertemu dengan Habib Salim Asy-Syatiri yang meminta supaya menyampaikan kepada Habib Ali bin Salim Al-Madihij tentang hakikat sir tersebut dan jawabannya pada surat An-Nur. Dengan itu gembiralah Habib Ali bin Salim dan menyatakan hak. Ini ru'ya. Wafatnya beliau Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij berpulang ke rahmatullah pada tanggal 8 Zulhijjah 1423 Hijriah, bertepatan dengan 10 Februari 2003 Masehi, dan dimakamkan di pemakaman Habaib Telaga Swida 14 Ulu Palembang. Demikian managib ini kami susun. Semoga dengan managib yang singkat ini dapat bagi kita untuk meneladani beliau dan menjadi motivasi kuat
guna untuk meneruskan apa-apa yang telah dilakukan oleh para salaf dan leluhur kita. Dalam penulisan manaqib ini pun telah banyak kesalahan-kesalahan yang kiranya dapat diberitahukan kepada kami selaku keluarga Al-Habib Ali bin Salim Madihij. Lebih kurang kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun segala kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza Sayyid Husain Fikri bin Syahab. Semoga apa yang kita dengarkan daripada sahibul haul menjadikan motivasi dan contoh untuk kita ikuti di setiap harinya, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka dan mencapai apa yang dicapai oleh mereka. As-saki baki. Langsung saja untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan Fadilatul Ustaz Sayyid Hasan bin Husain Al-Madihij, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para guru-guru kita yang sempat hadir dalam acara peringatan Haul Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij, dan juga yang kita sanjung, yang kita cintai dan kita hormati para siban-siban kita, para orang-orang tua kita, dan alhamdulillah sempat hadir bersama kita guru kami, orang tua kami Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan orang tua kami Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi juga sempat hadir bersama kita, guru kita semua Abuya Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, dan juga sempat hadir bersama kita alhamdulillah Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, juga para guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka semua dan kita juga dari segala mara bahaya dan bencana serta wabah, amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah berkumpulnya kita di sini untuk memperingati haul salah satu wali min auliyaillah dan salah satu solihin dari kalangan ibadallah. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah pernah menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari seorang wali. Istilah wali ini sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa itu definisi wali. Menurut Al-Imam Qushairi, beliau mengatakan wali adalah orang yang ketaatannya itu dilakukan secara terus-menerus dan tidak dicederai oleh kemaksiatan. Jadi orang yang kehidupannya itu penuh dengan ketaatan kepada Allah dan sangat jarang-jarang sekali melakukan maksiat atau kesalahan kepada Allah, maka orang yang seperti ini disebut wali min auliyaillah. Dan beliau juga mengatakan wali juga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan darinya dan dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak memiliki yang namanya sifat khizlan atau kemampuan untuk berbuat maksiat, karena Allah taala tidak meletakkan sifat itu pada diri mereka, sehingga Allah taala tidak berikan kemampuan kepada mereka untuk berbuat maksiat, dan Allah senantiasa anugerahkan kepada mereka taufik, kemampuan untuk selalu berbuat taat kepada Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi wali yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qushairi. Sementara makna dari kalimat soleh atau orang soleh adalah bukanlah orang yang tidak punya dosa. Orang soleh adalah orang yang memiliki dosa, tapi ketaatan mereka itu lebih dominan daripada kesalahan mereka. Jadi melihat dari definisi ini, wali itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang soleh, karena wali itu ketaatannya senantiasa dan jarang sekali mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin insyaallah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij termasuk minas solihin dan termasuk wali min auliyaillah insyaallah.
Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam peringatan Haul Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, ketika pembacaan manaqib disebutkan dalam muqaddimah bahwa Allah taala memilih di antara hamba-hambanya untuk menjadi kekasih-kekasihnya, yaitu para aulia. Di antara mereka ada yang Allah taala jadikan sebagai wali yang masyhur, wali yang terkenal dengan kewaliannya. Tapi ada juga yang Allah taala tutupi kewaliannya. Jadi ada wali itu yang tertutup kewaliannya. Wali yang tertutupi kewaliannya itu boleh jadi karena ia tidak tahu dan tidak menyadari bahwa ia adalah waliullah. Dan ada juga wali yang tertutupi kewaliannya karena dia sengaja ingin menutupi kewaliannya. Dia tahu bahwa dia wali, tapi dia sengaja ingin menutupinya supaya orang tidak terlalu sibuk dengan status kewaliannya, supaya orang itu lebih sibuk menggali ilmu-ilmunya dan meneladani akhlak serta tingkah lakunya. Dan kita juga yakin bahwa Habib Ali bin Salim Al-Madihid termasuk wali jenis yang kedua ini, yaitu orang yang pandai menutupi kewaliannya. Karena kalau kita lihat dari manaqib tadi, beliau pernah yaqadha dengan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, dan beliau pernah bertemu juga dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dan terlebih lagi pengakuan dari Habib Salim yang tadi dibacakan dalam manaqib, bahwasanya beliau adalah wali yang tidak diragukan lagi kewaliannya. Bukan berarti beliau tidak tahu, tapi beliau tahu bahwa beliau itu wali, namun beliau sengaja menutupinya supaya orang-orang tidak sibuk dengan kewalian beliau. Sehingga kalau orang-orang pada tahu beliau ini wali, maka rumah beliau akan penuh dengan orang-orang yang hanya minta doa, minta dibacakan air dan sebagainya. Padahal beliau punya tujuan yang sangat mulia, yaitu menggalakkan dakwah. Beliau pergi ke majelis, beliau mengajar ke sana sini. Di tempat ini beliau mengajar. Bahkan di tempat kami pernah imam di 12 Sulu Langgar itu, mereka mengatakan bahwa di tempat ini dulu Habib Ali pernah ngajar. Habib Ali pernah ngajar di sana. Luar biasa semangat dakwanya, semangat ngajarnya, dan beliau memotivasi yang muda-muda untuk tampil kalau mereka punya bekal ilmu untuk ngajar dan nyampaikan. Ini cara beliau mendekat kepada Allah. Mungkin dengan cara ini juga beliau menjadi waliullah. Semangat dakwah, semangat ngajak wong untuk berbuat baik. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, alasta tabghil ghurub minnah, bukankah engkau ingin dekat kepada Allah? Maka sibukkan dirimu untuk mengajak wong lain kenal sama Allah. Sebab itulah keadaan para nabi. Para nabi itu adalah orang-orang yang lebih sibuk ngajak wong ingat kepada Allah, kenal kepada Allah. Bahkan mereka rela meninggalkan aktivitas ibadat menyendiri kepada Allah demi ngajak wong lain kenal kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu ngajak wong kenal kepada Allah lebih Allah cintai daripada menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tugas para nabi, kehidupan para nabi, membimbing umat untuk kenal kepada Allah, ngajarkan ilmu kepada orang-orang yang perlu diajarkan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi sudah kita sebutkan bahwa beliau termasuk wong yang tak galak menampakkan sisi kewaliannya, tak galak terkenal, dan itulah sifat waliullah. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, kata beliau rahimahullah ta'ala, alamatuz zuhdi fid dunya, tanda orang zuhud di dunia, wa finnas, dan tanda orang yang zuhud dari hal-hal yang bisa dia dapatkan dari manusia adalah an la tuhibba sana'an nas alaih, yaitu dia tidak peduli dengan pujian orang, dia tidak menginginkan pujian. Wa alla tubali bimazammatihim, dan dia tidak peduli juga dengan cacian. Pernah kita mendengar bahwa ada sebagian orang yang mencaci beliau, mensifati beliau dengan sifat-sifat yang tidak baik, tapi beliau tidak pernah peduli, karena itu sifat zuhud, tidak senang dipuji dan tidak peduli dengan cacian. Kemudian kata Imam Fudail, wa in qadarta alla tu'raf fa'al, kalau engkau mau, kalau engkau mampu untuk tidak dikenal oleh orang banyak, lakukan. Wa ma 'alaika alla tu'raf, tidak menjadi masalah kalau engkau tidak dikenal. Wa ma 'alaika alla tusni 'alaika annas, tidak masalah kalau tidak ada orang yang memuji kamu. Wa ma 'alaika an takuna mazmuman indan nas wa takuna mahmudan indallah, tidak masalah kalau engkau banyak mendapat cacian dari manusia sementara engkau terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat juga orang yang seperti ini keadaannya adalah Habibur Rizik bin Syihab. Tidak peduli cacian, tidak peduli makian. Siapa yang bisa hidup seperti beliau? Yang setiap hari cacian, makian, itu bertubi-tubi. Belum lagi intimidasi, tapi beliau tegar. Dia tetap berjuang. Ini orang-orang yang luar biasa ini. Itu yang disebut oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Kita semua tahu beliau tidak memiliki anak yang bisa mendoakan beliau setelah beliau wafat. Tapi kita juga tahu setiap kita berziarah ke Gubah Kenduruan pasti kirim Fatihah sama beliau. Pasti mendoakan beliau. Kirim Fatihah. Kadang-kadang setiap tahlil di seberang ulu tak lupa kadang-kadang nyebut Fatihah untuk beliau. Doa-doa setiap orang ziarah terus sampai. Beliau tak punya anak yang bisa mendoakan beliau setelah beliau wafat. Tapi beliau punya banyak pecinta, banyak murid, banyak orang yang kagum, yang setiap ziarah tak lupa doakan, kadang-kadang datang mengucap salam ke makam beliau. Jadi buat apa kalau punya anak sementara ziarah tak pernah? Doakan jarang-jarang. Tidak setiap habis solat doakan orang tua. Buat apa? Lebih baik tak punya anak tapi punya pecinta yang tak lupa dengan jasa gurunya. Datang kalau ziarah, kadang menyempatkan diri, mengucap salam, mendoakan. Itu lebih bagus. Punya anak banyak tapi tak kata yang mendoakan. Tak peduli dengan kuburan abahnya, dengan kuburan uminya. Buat apa? Jadi itulah yang ditinggalkan oleh Pak Ali. Luar biasa. Beliau tak punya anak tapi beliau meninggalkan orang-orang yang cinta, tulus, senantiasa mendoakan beliau. Buktinya setiap tahun kita kumpul rami-rami, dihadiri habaib-habaib kita, para siban-siban kita untuk mendoakan beliau, mengenang kehidupan beliau. Itu luar biasanya beliau. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat keadaan beliau, bekal beliau lah banyak. Bekal beliau sudah banyak. Sebenarnya kalau boleh kita katakan, beliau tidak terlalu perlu doa-doa kita. Tapi doa itu bisa meninggikan derajat. Jadi doa kita ini untuk meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal beliau insya-Allah banyak. Cukup menjadi saksi bahwa beliau itu orang baik, kesaksian orang-orang baik tentang beliau. Habib Salim tak ragu ngomong, ini wali yang tak diragukan lagi kewaliannya. Sudah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nak nyari apa lagi? Tenang sana. Nyaman, amal banyak, bekal banyak. Pertanyaannya kita, apa amal kita? Apa yang bakal kita bawa? Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, barang siapa yang melakukan perjalanan di dunia tanpa bawa bekal, nyesel dia saat dia membutuhkan bekal yang tak dia bawa. Melakukan perjalanan tanpa persiapan, tanpa bekal, tahu-tahu di tengah jalan butuh dengan bekal yang tak dia bawa, nyesel. Boleh jadi perjalanan itu akan menjadi sebab kematian dia. Ini perjalanan dunia. Mak mana dengan perjalanan akhirat yang lebih panjang, rutenya juga sulit, mengerikan, terjal. Mak mana dengan perjalanan tak ngawak bekal, tak ngawak bekal apa-apa gitu, tak atik persiapan, tidak ingat-ingat. Makanya sekelas Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan dalam munajatnya di malam hari, ahin minggilatiz zat wabuk di syafar, wabuk di safar, wawahsyatit tariq. Oh, kata beliau, bekal dikit, jalannya ngeri dan jauh. Dan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ngatakan bekal dikit, jalan jauh dan mengerikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan saat beliau menjelang ajal, nangis beliau. Beliau mengatakan, innama abki ala qillatiz zat. Aku nangis karena bekal aku tak banyak. Jalannya ngeri dan panjang prosesnya. Karena mati di kubur. Kubur di mahsyar. Mahsyar ada arat nanti. Nimo catatan amal, hisab, sirat, banyak prosesnya. Panjang. Boleh jadi kita selamat di sini tapi tidak selamat di tempat lain. Itu yang membuat mereka takut. Kemudian kata Ibnu Rajab mengomentari ini. Apa kata beliau? Oh, sungguh mengherankan. Wong yang banyak bekal nangis, mak mana kita yang katik bekal ketawa. Wong yang banyak bekal nangisi keadaannya, kita yang banyak katik bekal ini
ketawa terbahak-bahak, masih lalai, terbuai dengan dunia, tak ingat-ingat dengan akhirat. Terakhir ma'asyiral hadirin, Yazid Ar-Raqashi rahimahullah pernah mengatakan, kata beliau, balagoni, telah sampai kepadaku, annal mayyit, bahwasanya mayit, wong yang sudah mati itu, idza wudi'a fi qabrihi, kalau sudah diletakkan di makamnya, di kuburannya, ihtasyawathu a'maluhu, dia akan dikerumuni oleh amal yang dibuat waktu dunia, amal baik atau amal buruk, dikelilingi oleh amalnya. Kemudian amal itu ngomong sama dia, ya ayyuhal abdul mufradu fi hubrati, wahai kamu hamba yang dewean di lubang ini, in qata'a angkal ahluna wal akhila, katik gewang lagi kau, dulu dak ngewangi, kawan akrab dak ngewangi, keluarga dak ngewangi, dewean kau di sini. Itu kata amalnya ngomong, fala anisalakumul yawm ghairona, dak katik gewang kau pada hari ini selain kami inilah amal. Nangis langsung Yazid Ar-Raqashi. Kemudian beliau berkata, tuba liman kana anisuhu solihan, beruntung kalau gewang dia dikubur itu amal soleh. Kemudian celaka wong yang gewangnya itu dikubur amal yang tak baik, amal yang tak baik. Hitung-hitung dosa kita nih banyak, hitung-hitung pahala kita nih dikit. Bekal apa yang nak kita andalkan selamati Habib Ali, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan dengan rahmat Allah, karena kita cinta dengan wali, karena kita menghormati para ulama, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita walaupun dosa kita ini banyak. Kalau bergaul sama manusia, kalau dia sudah benci sama kita, kadang-kadang ucapan yang keluar, aku maafkan kau, tapi untuk jalin hubungan lagi sama kau, tak. Maaf ke, tapi nak sayang lagi sama kau, tidak. Alhamdulillah, kita bergaul dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, Al-Ghafur, Al-Wadud. Dia ampuni, dia terima lagi kita. Padahal kita lah berapa kali ngesek yati istilahnya tu. Berjanji taubat, balik lagi. Berjanji lagi, balik lagi. Kalau sama manusia, ditendang kita. Dimaafkan. Tapi tidak mungkin diinjak kesempatan. Tapi Allah, alhamdulillah, Al-Ghafur Al-Wadud. Nah, dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngampuni kita dan tetap menyayangi kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتحقن عليها، نحيا عليها، نموت عليها، نبعثها إن شاء الله تعالى من العالمين. حفظها بالقبول، الإقبال، صلاح الأحوال، بلغ الأمال، الله يغفر الذنوب ويسر الله ويكشف الكروب ونوير القلوب، يبلغ المتلوجه النبي المحبوب، ويحفظنا من الفتن وظهر منها ووطن، يقضي حاجة وقصدنا الدنيا وهي خلوية، ويبارك فينا في أولادنا وأحبابنا ومن ورزقنا وإياهم رعاية خاصة وعناية خاصة وأنا خاصة. إن الله حين على محبة حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يستعمل لنا على سنته ويتوفانا على ملته ويشيرنا في زمرته ويجعلنا من الفقائه ويري لنا حوضه ويسقينا لشريفه ويجمعنا في الدنيا قبل الآخرة يقظة النامر من سمر على كل دين صالحة وإلى الله. فاتحة. آمين 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 يا مجيب السائلين جواب التائبين ويرحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبول. Alhamdulillah, dengan talqin zikir tadi maka selesailah acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mewakili daripada ribuan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan pada hari ini, serta kami juga mewakili daripada panitia hall
untuk minta ribuan maaf atas kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada pada acara hari ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.